Lijep pozdrav svima i dobrodošli u još jedan Stilueta Living Room. Već po meni možete primijetiti da sam malo drugačija, a drugačija će biti i današnja tema i današnji razgovor. Moda. Moda je uvijek zanimljiva, može biti jako duboka, slojevita i zabavna i upravo danas ćemo pričati o jednoj takvom nastupu u modi jer s nama je poduzetnica i kreatorica Đana Ravlić. Eto, nakon godina i godina mojih dolaska u tvoje atelje, konačno si ti došla u naš living room, pa dobro nam došla. Hvala ti lijepo, Marija. Posebno mi je zadovoljstvo u ovakvom ambijentu s tobom razgovarati. Ja sam sigurna da će biti ovaj jedan lijep i ugodan, ženski, inspirativan razgovor. Vjerujem da svi oni koji gledaju ovaj format su primijetili da sam ja malo drugačije izašla iz svoje ugode. Isto tako i ti si ovako predivna u nekom svom stilu. Kad smo se dogovarali za snimanje, ti si rekla: Marija, čekaj, stani, moraš doći nešto probati, bit ćeš drugačija ti i ja. Nešto me inspiriralo. Pa evo, šta te inspiriralo i dobro spava li ikad za tvoja inspiracija? Pa mogu ti reći da se znam noću probuditi, spustiti se u atelje i staviti na papir i tako. Asocijacija je bila, vjerovala ili ne, Lady Gaga, tako da sam Da. Imala vezano za njenu pojavu kako se pojavila i onda sam rekla, mogla bi nešto iz ovog izvući. Neka to bude nešto dnevno, neka to bude ugodno, da možemo svaki dan nositi. I tako, evo, malo sam iskoristila taj Chanel bukle i spojila sam jednu zanimljivu kombinaciju kod tebe. Super, evo, ja vjerujem da biti žene super reagiraju kad ti tako, kad kreneš inspirativno i kad nešto što je možda trend prilagodiš i njima u biti predstaviš na neki svoj način. Pa mogu ti reći da istina. Imam povratne informacije jako dobre i ljudi me, i klijentice moje me vole. Naročito taj mlađa populacija gdje je recimo prošle godine kad su maturantice u pitanju, onda one tako znaju pokazati tu svoju emociju. I kad ja uspijem prodrijeti do njih, znači ono što njima treba, i kad uspijem to moje modeliranje spojiti, dođe do takvog jednog prekrasnog osjećaja da znaju, vjerujem, i zaplakati. Evo, tako imam dobar feedback u tom mom modeliranju na kojem sam radila u zadnje vrijeme jako puno. Jer sam shvatila da kreacija ne može bez dobrog modeliranja. Što to znači? Moraš svaki element u jednoj kreaciji posložiti, da se ispravno kroji, da se ispravno šiva, da se ispravno pegla, ali vjeruj mi da su to takve nijanse da mnogi koji dođu raditi kod mene ne prepoznaju. I onda sam čak imala jedan period problem kako da ti moji ljudi koji trebaju raditi, te šilice koje trebaju doći kod mene raditi, kako ih zadržati. Jer jednostavno ne shvaćaju. I dešavalo se to dosta dugo, dok ja nisam shvatila da u stvari ja moram tako duboko s njima iz početka krenuti. I onda mi je najlakše u biti kad mi dođe neko ko jako malo zna taj dio posla i onda mi je puno lakše da ga uvedem u to, da napravimo pravo modeliranje, da napravimo kreaciju koja dobro stoji, jer to iziskuje puno rada, stručnog rada, da si unutra, da te nijanse napraviš. To znači ako imaš recimo osobu koja ima deformacije, trebaš joj skinuti to, tu, ajmo recimo debljinu, punoću i tako nešto. Tako kad ona dođe i kad proba našu kreaciju, ostane stvarno zapanjena koliko je to drugačije. Evo, imala sam prilike biti u vašem ateljeu, imala sam prilike imati kreaciju koja je po mojim mjerama baš modelirana, ne samo, kako se kaže, iskreirana. I sjećam se tog iskustva, radili smo u crveni kombinezon, da sam bila blago pozitivno šokirana, ma šta mi sad uzimate te mjere, ma šta moram dignuti ruku? U biti navikla sam do tada možda da se uzmu 2-3 mjere i radi se kreacija. Ovo je bilo jedno potpuno drugo iskustvo.
Reagiraju li isto tako i druge žene, da kad vidite ipak to je jedan potpuno drugačiji i nekako temeljiti pristup, usudim se reći. Kakve su reakcije žena koje evo prvi put dođu na kreaciju koja se apsolutno modelira po njihovim tijelom i po njihovim mjerama? Pa mogu ti reći da većina njih bude iznenađena jer svi su u nekom strahu kako će to izgledati. Prije sam se jako trudila da budem uvjerljiva. Sad se ne trudim na taj način da ja njima budem uvjerljiva, nego se fokusiram više na njene potrebe i na njen izgled. Moj zadatak je da ja njeno tijelo u svim segmentima razradim. Kad ja imam njeno tijelo ispred sebe, ja fakat uđem duboko tu da vidim gdje šta bi trebalo, bitan je i centimetar, 1,5 centimetra, pogotovo ako radimo neke stvari koje moraju biti, ne znam, za neke pireve ili tako, gdje osoba se eksponira puno, gdje je ona u prvom planu, onda tu moramo stvarno dati onaj maksimum sebe. I nikakvih problema nemam s klijentima. Moj posao ide tekući, mi smo svi zadovoljni, moje cure u proizvodnji rade na jedan sasvim drugi način. Uspjela sam doći do jednog preokreta, da ti ljudi shvate da se može raditi na drugi način, da svi možemo biti zadovoljni, da dajemo od sebe puno više. Ne mislim u onom fizičkom smislu, nego u onom smislu da smo u fokusu. Jasno. Jer ako si u fokusu, onda ćeš puno manje griješiti. Onda će tvoj konačni proizvod ili tvoja konačna kreacija biti puno bolja. To su neke stvari koje su jako bitne. Da cijeli taj kvalitet i cijela kreacija bude nešto čarobno. Nešto čarobno, evo si lijepo rekla, fokus i dobra energija koja stoji iza kreacije. To je nešto što je neopipljivo, što se osjeti kad uđemo u neke prostore i kad nešto vidimo, to je ono nešto kad osjetimo da je rađeno sa ljubavlju i to doista je neprocjenjivo. Upravo tako, upravo tako. I svaki put kad radimo nešto tako i kad kreiramo svaki dan, vjeruj mi da priđem i kažem samo polako, samo shvati i budi unutra i taj dio po dio radimo postepeno da bi dobili to što trebamo dobiti. Znam da ti dolaze i poslovne žene koje si naručuju, evo, ili poslovna odijela ili kapute. S druge strane dolaze ti žene koje se odijevaju za neke posebne prilike. Evo, spomenula si maturalne zabave, vjenčanja, to su brojne druge prilike. Evo, za sve one koji nas gledaju, žene kad moraju ići po kreaciju, nekad, upravo to što si rekla, nekad se stravimo nekog dijela tijela, nije nam ugodno predstaviti se, skinuti. Sve mi imamo neke svoje, možda ni nemamo mane, nego mislimo da nam nešto nije dovoljno dobro. Pa evo, kako ih ohrabriti? Kako kod vas djeluje taj proces od odluke da želim nešto posebno za sebe do na kraju te kreacije u kojoj će se osjećati čarobno, kako si rekla? Upravo si tako jedno dobro pitanje, neću reći pametno pitanje, ali dobro pitanje postavila. Pa, pazi, imam osobu ispred sebe koja ima deformacije. Znači, u svakoj osobi, svakoj ženi, postoji nešto lijepo. Prva stvar, a po prirodi sam optimista, po prirodi... I emotivac. I emotivac. Da, krenim od toga da ja prvo osvijestim, jer ona, svaka koja mi dođe, ona je svjesna tih svojih deformacija. Ima upravo zbog toga strah. Da bi ja njoj otklonila taj strah, ja prvo idem na stvari u čemu je ona dobra. Znači, i kažem joj pozitivne stvari koje ima na svom tijelu. A onda diskretno, zato što ću to postići, ja nju uvodim u to da sam ja svjesna njenih deformacija koje trebam odraditi i da će ona to na probi sigurno primijetiti. Odlično. I to se dešava. I to je upravo to očaravajuće kad vi dobijete nešto što vam rijetko ko može napraviti. Ono što mi se u biti sviđa u pristupu vašem, kad kažem vašem, mislim na cijeli tim, je upravo to što kao žena dobijem to neko ohrabrenje. Evo recimo u mom slučaju definitivno nisam neka visoka žena,
vi znate kako napraviti tu kreaciju da se čim više istakne ono što se treba i da ne izgledam još niže nego što bi trebala. Tako da svaka žena ima svoju neku situaciju koju vi uspješno uspijete riješiti, ne umanjujete njezin osjećaj, ali ipak ističete ono lijepo u njoj, kako si rekla, svaka žena ima nešto lijepo. Pardon, pa evo desilo se upravo sa ovom halinom, kad si ti vidjela nju, ti si rekla, a ne, vidjela si drugu koja je bila u donjem dijelu, drugi model je bila, druga kreacija. Si rekla, ali ja sam dole sitna. Ja sam rekla, da, ali ja imam nešto drugo za tebe. Ova tvoja haljina ima faldu koja će tebe proširiti. Tako da je to u biti ta tehnika rada, jer manje više svi kreatori, mislim, sad govorim o struci, i u biti reći ću, krivo sam se izrazila, o klijentima. Svi gledaju onaj gornji dio, kreaciju. Ali puno puta vam se desi, kad vidite kreaciju i kad želite to probati, da to nije to. Istina. A puno puta vam se može desiti da to ne izgleda baš nešto, ali kad vi obučete, to je fantazija. Tako da moje cure, recimo u dućanima, u buticima, uvijek ima dio sali, znači onog što ja kreiram, ima dio uvoza. Znači uvozimo od jedne londonske firme, dosta su dobri, a povoljne su im cijene, tržište znamo i sami kako. Mislim, svi moramo plivati u ovom svom teškom razdoblju, ali kad se probaju naši modeli od Sally tima, to je nešto neopisivo. Mi uvijek imamo džoker i kažemo dajte probajte ovaj model. Jer kad ona uđe u naš model, onda je to nešto drugo. To je jedan odmak drugi. Kakav je osjećaj pružiti ženi to zadovoljstvo? Možda neke su išle kroz život i godinama i nisu nikad osjetile da se u nekoj kreaciji mogu tako dobro osjećati. Ali to nije plitak osjećaj, jer znamo da u biti kad se osjećamo dobro, kad se osjećamo sigurno da stvarno možemo i odraditi odlične sastanke, imati odličan dan na poslovnom i privatnom planu. Kakav je osjećaj stvarati to jedno posebno lijepo zadovoljstvo u ženama? Adrenalin svaki dan, istinski. Jer bez obzira na neke teške periode ili sve ovo život oko nas, vjeruj mi da taj moj prekrasan posao, imam svu sreću da radim kreativno i ti radiš kreativno. Znači, svi mi koji smo u kreaciji smo Bogom dani, vjeruj mi. Jer ta kreacija, ako si duboko unutra, ona ti svaki dan daje dodatni adrenalin. I ti si presretan kad vidiš šta imaš iza sebe, ti si presretan kad vidiš šta ti sve možeš. Ti si presretan kad vidiš da u biti nema nekih granica, da se to sve pomjera više i više. Evo, to je to. Užitak stvaranja i Užitak stvaranja, tako, i življenja. I to ti se i vrati i na onaj privatni svoj život. Sve je to neka dobra energija koju dajemo i koja nam se vraća višestruko na drugim poljima. I jako sam uživala, malo ćemo samo prekinuti jer je vrijeme za reklame, a onda ćemo nastaviti dalje o emociji i naravno modi i inspiraciji. Hvala. Novo u Corini. Nagrađivani dizajn i patentirani mehanizmi. Talijanska proizvodnja i vrhunska kvaliteta. Garniture i kreveti koji pružaju savršenu udobnost i vrhunski ugođaj. Posjetite Corina namještaj na Kastvu i saznajte sve novitete. Dr. Vivian Aesthetics vam predstavlja Cleansing mousse za dubinsko čišćenje kože sa oligoelementima, serum za savršenu hidrataciju i poticanje stvaranja novog kolagena u koži, multivitaminska krema hrani kožu i usporava proces starenja kože. Sačuvaj svoju prirodnu ljepotu uz Dr. Vivian Aesthetics kozmetičku liniju. Vama žurno nastavljamo dalje jer Đana nam sigurno ima još puno toga lijepoga za reći i nadahnuti nas. U uvodnom dijelu razgovora spomenula si mi nešto jako zanimljivo, a to je emocija. Emocija u radu, priznala si da si emotivna, vjerujem da si već primjećuju da sam i ja u istoj skupini. Je li emocija nešto što ti u radu pomoglo ili odmoglo ili oboje? Evo, kako ti emocije funkcionirate u tvojoj djelatnosti? Pa, što se tiče mene same, mislim, ta emocija je meni jednostavno moj lijek, moja,
kako bi ti rekla, nešto s čim živim svaki dan i što me tjera da sve te kreacije koje radim, da radim ih još bolje i još bolje. Ali nekad ta emocija na, recimo, okolinu nekad ne uvijek ne djeluje pozitivno. Što to znači? To znači, zavisi kako, prvo što se tiče klijenata, zavisi kako klijenta imaš ispred sebe. Ako imaš klijenta koji te već zna, onda se ti tu ne moraš dodatno objašnjavati, pokazivati i uvjeravati osobu. Ali ako imaš osobu koja ti prvi put dolazi, onda je ona uvijek u strahu da sam ja trgovac. Ali ja nisam trgovac. Ja mislim da je to sad svima jasno nakon ovog našeg razgovora. Ali ja nisam trgovac. I onda mi to, na početku mi je to jako smetalo. Sam rekla k vragu, pa zar ta osoba ne vidi da ja njoj govorim, o čemu joj govorim, kako, šta? Onda ja to ignoriram sada i kad to ignoriram, bitno mi je da dođe ona na probu. Kad ona dođe na probu i kad vidi cijeli kraj, ona je moja. I tih nemam problema. Što se tiče mojih djelatnika, isto sam imala dugo godina probleme jer po prirodi sam jako mekana osoba, to znači nisam bič, nisam osoba koja sad traži autoritet, ali su me ljudi tjerali na to. Jer naši ljudi nekako nemaju granicu. Neću sad generalizirati. Shvatila sam u stvari da sve ovisi o meni. Čovjek ako želi kontakt s ljudima, onda stvarno mora ići dobro poraditi na sebi, ići na bezbrojne seminare, dobro na sebi poraditi da bi ljude osvijestio koji mu odgovaraju ko si, što tražiš. Jer ako ja ne osvijestim svoje ljude koji rade kod mene, oni su u zabludi. Oni nisu na čistac. Znači ja sam morala dodatno i sastanke imati i se objašnjavati im i čak je znalo nekada i na marendama biti da im pročitam nešto zanimljivo, fino, nešto što bi dotaknula ih da počnu na drugi način razmišljati. Znači ja nisam poduzetnik, ja nisam njihov šef koji traži samo od njih. Ja sam šef, ja sam poduzetnica koja i daje. Za razliku od drugih, ja istinski dajem. Prvo što dajem svoju pažnju. O plaćama i o tome uopće nećemo razgovarati jer nije tema tu, ali stvarno i tu maksimalno sam korektna. Ali nešto što kod drugih ni u primisli ne postoji. Znači, ljudi nisu naviknuti na to i misle da ako si ti pažljiviji prema njima, da onda oni te mogu ucjenjivati, da ti ovisiš o njima. A to nije istina. Ja svoju pažnju dajem zato što želim dati. Ja svojim ljudima dajem sve mogućnosti koje postoje na ovom svijetu, bi im dala zato što mi je stalo do njih. Užasno puno mi je stalo do mojih djelatnika. Mnogi to nisu shvaćali, nekako imala sam osjećaj da nisam bila shvaćena. Evo ga. A dobro, svi smo mi drugačiji i stvarno treba se potrefiti da dođu slične neke energije, karakteri na neka slična mjesta i da se stvori neka dobra sinergija. Tako. Ovo što si rekla, slični karakteri. Znači, ne odgovaraju nam uvijek, ne mogu mi odgovarati sve osobe jednako. A i mijenjamo se i nekad se jednostavno razvijemo u drugom smjeru. Tako je, apsolutno. Evo, lijepo si mi počela malo pričati o tom nekom svom putu, o lijepim stvarima, možda čak i izazovima. Moram postaviti pitanje, u ožujku prošle godine pojavila se ta, nažalost, velika pandemija. Svih nas je potresla sam iz nekog ugla, neke su na prvoj fronti, mi smo nekako u lancu iza. Kako si se ti nosila sa tim prvim udarima lockdowna? Evo, kako je situacija sada, kako je Salija Atelje u svemu tome našla svoje mjesto? Jer evo i dalje se radi, stvara, kreira, ti si dalje optimistična. Jesam i uvijek ću biti i nekako sam se pripremila. Pripremila sam se zato što sam ima malo razvijeniju intuiciju s obzirom da sam u kreaciji kao što i pretpostavljam i ti i svi koji se bavimo takvim poslom.
jednostavno mi je intuicija signal davala da moram nešto promijeniti. Znači da te moje kreacije istinski moraju biti još bolje, da te moje kreacije moraju biti posebnije i u toj cijeloj krizi koja je, vjerujte da mi se sad to vraća, da ljudi to prepoznaju. Znači, onaj ko ima novaca će doći uzeti rađe nešto kvalitetnije jer mu je to dugoročno. Moje kreacije sada uopće nisu skupe, jer sam i tu rekla ove godine ćemo biti solidarni prema svima, a naročito prema mladenkama. Jako su mi teške situacije kad imam mladenku ispred sebe, a da ne govorim kad je u drugom stanju, kad treba ići se vjenčati i taj pir i sve to, i sada dođe ona bi haljinu za 1000 kuna, mislim vjenčanicu. Vjeruj mi da nađem načina. I ta vjenčanica bude i 1000 kuna. A ona bude sretna? A ona bude sretna, sretni smo mi jer, kažem, ovo je posebna kriza. U ovoj krizi moramo biti ljudi. U ovoj krizi se ne zarađuje. Da. U ovoj krizi se daje. I to ljudi pamte. To si sve lijepo rekla. Ja vjerujem da sve te mladenke znaju što se u biti učinila za njih i znaju da su ipak dobile nešto posebno i prekrasno na taj najvažniji dan. A isto tako kad se ovo prođe, nekako je u svima nama se vrati taj osjećaj da će prvo doći tebi za sve druge prilike kad bude, tako da vjerujem da je s jedne strane to dobra poslovna odluka, ali nije to bila poslovna odluka, to je čisto kad vas vodi srce u radu. Tako je, kad vodi srce i kad to, bez obzira koliko košta, kad ti to radiš, da ta mladenka koja treba roditi, koja je sva u brizi i što se tiče egzistencije i svega, vidiš kad doživiš jedno silno